Mitolon do Romi Amial， 祈祷每一天。Sarujuhlen ku falujo Ami Haradeng do Suar no Kawas， 专心思想上帝的话。Sarikaka Mapulung 平安。Maratzai kita a Milayap do Suar no Kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Mauzur no Kawas Jimose a papi pasuar do Hongdi no Egypt。Pasuar kuya mi ucurai i takwanan a tabang a kawas no hipurai a papi pasuar i tiswanan. Hailaan kunika saklak no vinaulan aku ataira i kokohan ami taong i takwanan saan ku kawas han aku kisui tahanini at saay pitungir kiso han ningra. I kasalakan sa kapito at safang 6 safaw at tusir。上帝差遣摩西对埃及王说：“上主希伯来人的上帝差我来，要你放他的子民走，好让他们在旷野敬拜他。但你一直不听。”出埃及记7章16节。Sarikakaw, pakai ni bilahji no kawas dolungos tamlaw anu cai cai bilahji honi ama falis ko faluzo no tamlaw amalalok amitiar tu kawas anu cai milias tu kawas. Nika umatatulungay abinangan amitiar tu kawas ano masa maamaan ko urib o masaruzuhlay ko faluzo amitlutlo to suar no kawas ato mi hakalong to na faluzuan ningra amitlemak to maamaan。人们常常会因为上帝是否有成就他们的祈求而有热忱的信仰，或是离开上帝。但正确的信仰态度乃是无论处在什么境况中，都忠心遵行上帝的话，凡事顺服他的心意。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, ano masamaan ko ni kafalis no nahkari。Ucai ka falis ko suar no meso. Sarujuhlen aku ko falujo ami lutlo to suar iso. To sa kacitaneng ako ami si ayaw to masama amanay almak. 上主啊，无论世界如何变化，你的话语从不改变。我要忠心遵行你的话语，好让我有智慧面对各种情况。Pakai ni i dalam anay angangan utabang Ji Yesus Kristo Amitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。